یور ون میں یو پتم جمعہ اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چن کنے حدیث مبارکس اندر چن ثابت کنے حدیث مبارکس اندر چن ثابت تمو کور بیان یہ پڑھس دزن میں پار یہ کنے حدیث اندر ثابت ون چھ نفرا اک درامت دپن ام ہسا چھ 1000 کتاب پجمت دپن ام چھن پجمت 1000 کتاب کے مے چھ 1000 کتاب من چھس بہ جواب پرارن مے دپ 1000 کتاب چھن پجمت ام سند آسی جواب بخاری مسلم ترمذی ابو داود یمے کتاب آسن اتہ آسی واریاہ بڑ بڑ جلد آسن ام انمت ون جواب خاطر سہ چھ جواب ونن تمہ کتاب ہند یت 400 وری چھ گمت لیکھمتس اما ساڑن 200 ورین کس باب دیس دلیل ات گژھِ چین آف ٹرانسمیشن آسن یمن 250 ورین کتہ انو ون سند کرتن سند پیش 250 ورین ہز سہ چھ ونن سیرت حلبیہ اندر آسو چھ یہ اونمت ام بزرگن امس ناو چھ امام حلبی رحمت اللہ یہ گزریومت ام سن متوفا 242 ہجری 242 ہجری امس متوفا ام سند حوالہ دیوان ام ہسا لیوکھمت نہ حدیث نہ دلیل نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داود نہ ترمذی نہ بدل کان حدیث کتاب سیرت کتاب چھ گواہ فکر چھن ترہن انن کے دلائل ون اگر یہ کتاب تہ صحیح مانو یہ کتاب مانو صحیح ام ہسا چھ صحیح لیوکھمت ات اندر نیر کھلا امے کتاب ہن پیج نمبر یور گژھت 259 پیج نمبر امے کتاب ہن جلد اول یہ لیکھن ات کتاب اندر دپن میلاد منانا بدت ہے یم سن یم حوالہ دیت نیر سا اہنزے کتاب میں دپس یہ کتاب گئی پوست نیر کاٹ پیج نمبر 259 یہ لیکھن جلد اولس من پیج نمبر 259 میلاد مناون چھ بدت مان تمن دونوئی کت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اڑہان مانوس نوان اڑہان مانو نہ کیا کھٹا کھٹا گو آمم میٹھا میٹھا گو آمم کھٹا کھٹا گو تھو انا للہ و انا الیہ راجعون ون چھکن سہ دپن نہ یم کریو یہ ات پٹ پرابلم اگر کانس ونو مکر شرک ہے مکر بدت مکر کم ساز گژھن لڑائی یہ کرو بند یہ چپٹر صرف دپو نماز یوت پر بوز بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم اگر نو تی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کر دنوئی چیز اگر نہیں یہ کر توی بنیو دعا کرن وال مگر تون دعا کرن قبولی پروردگار توی بنیو مگن وال مگر تون اس مگنس لاگنی اجابتی پروردگار کس بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توی بنیو رب زار پار کرن وال مگر تون اس زار پارس لاگنی شوبی پروردگار یوتن تانیو توی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بنیو کرن وال اوش خالد صاحب کرن بیان خالد صاحب کشیر پر سمجھے دبن مسلمانا نبی سند بن فدائی مسلمان نبی سند بن فدائی چھ نبی اس پت فدا ساری جوانی دنیا کے لوگ کیا کر دنیا کے لوگ کیا ہیکن کرت کہاں ہیکن کیا کرت کہاں ہیکن تکلیف تو نقصان واتن آئیت یہ سوری دردست حضرت اللہ چھ نبی اس پت فدا ساری جوانی کیا جی لکن ان در لکن کیت سور حکت
سارنا آمت کنتم خیر امت اخرجت ات بیٹھک لیف ولت بیٹھک لیف ولت ژےٚ پایی مےٚ کیٛاہ چھُ دیٖنس سۭتۍ کرُن تہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر بما روٗدُس غٲفِل دیٖنہٕ نِش بما روٗدُس اسلام نِش غٲفِل مےٚ ما توٚگ صرف ساینسٕے یوت پرُن انگلشٕے یوت پرُن اردوٗ یوت پرُن مےٚ ما توٚگ نہٕ پرنُے قرآنِ مجیٖد مےٚ ما توٚگ نہٕ پرنُے حدیٖث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ اوسُکھ ژارن آمُت دوٚپُن لُکن در لُکن کیُتھ ژور ہوٚکھ ژےٚ کیٛاہ چھُے کرُن لُکن دِکھ نا پایا میں مصطفی اگر ژےٚ کائناتس اندر کامیاب چھُے گژھُن تیٚلہِ دِ کائنات کٮ۪ن لُکن پیغام یُس پیغام دیُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھُے دیُن عالمس درسے حقیقت مگر کرن چھُکھ عالمچہِ کۭژاہ گدٲیی ییٚلہِ آو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ام پتہٕ أمۍ دوٚپ مےٚ چھُ اختیار اگر أمۍ پانس زون اختیار وَلہٕ یہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ کرٕ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سُنٛد مۄکلیو ایٖمانٕے اِنسانس چھُنہٕ اختیار امہِ پتن یہ کچھ یہ قرآن مجید کرن بیان ییٚلہِ مومنن تو مومناتن پیغام ییہِ یہ سا چھُ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہٕ چھُنہٕ یِمن اختیار روزان وۄنۍ کٔرِو تُہۍ پانے فٲصلہٕ یہِ ما چھُ ازٕے یوتن یہ چھُ برابر صحابو پٮ۪ٹھ از تامتھ آیتہِ مبارک ییٚلہِ تِمن اوس یِوان پتہٕ ٲسۍ نہٕ تِم بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد ماننہٕ خٲطرٕ گژھان تیار تم چاہے ائمہ دین ٲسۍ تم چاہے بزرگان دین ٲسۍ محدث ٲسۍ ییٚلہِ تِمن یِوان اوس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم ٲسۍ پنٕنۍ فتوا واپس نِوان مگر ییٚلہِ آز وٕچھو آز ییٚلہِ کٲنٛسہِ کرن قرآن بیان حدیث بیان اگر تۄہہِ مُشکل گژھِ دپان نہ حظ میٲنۍ پیرن مون نہٕ میٲنۍ پیرن حظ مونٕے نہ حظ میٲنۍ امامن چھُنہٕ یہِ مونمُت نہ حظ میٲنۍ بُزرگن چھُنہٕ یہِ کوٚرمُت تٔمِس کتھ چھُ اختیار چٲنِس پیرس تٔمِس کتھ چھُ اختیار چٲنِس درویشس تٔمِس کتھ چھُ اختیار چٲنِس امامس سُہ کرِ قرآن حدیث بدل کانٛہہ چیٖز یہ چھُنہٕ بہٕ ما چھُس بھائی یہ چھُ قرآن مجید کران بیان تُہۍ گٔژھِو یورٕ گٔژھِتھ تُہۍ مُژرٲیِو سورہ احزاب مُژرٲیِو تُہۍ یہِ آیت مُبارکہ چھِ آیت نمبر 36 رۄب دپان امہِ پتہٕ چھُنہٕ مومنن تہٕ مومناتن اختیار روزان یُتھُے تِمن یِیہِ اذا قضى الله ورسوله امرا ییٚلہِ تِہُنٛد حُکم یِیہِ تمامن یہِ حُکم چھُ پتھر سُہ یُس آسہِ تہٕ سُہ آسہِ مگر أسۍ چھِ امہِ پتہٕ دپان نہ حظ تیٚلہِ چلہِ نہٕ سٲنِس بب سُنٛد چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ سٲنِس فلٲنۍ صٲبُن چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کُس مومن چھُکھ ژٕ مومنس ییٚلہِ مومناتن ییٚلہِ فرمان چھُ یِوان قال اللہ وقال رسول اللہ یِمن چھُنہٕ امہِ پتہٕ روزان اختیار انسانس پزِ وٕچھُن تہٕ پتہٕ اکھ گوٚو حوالہٕ گژھِ غلط حوالہٕ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ کانٛہہ دپے یہِ ہسا چھُ ترمیٖزیس اندر حدیث مبارک سُہ آسہِ ابوٗ داوٗدس اندر اتھ چھُنہٕ معاملہٕ کینٛہہ بیٛاکھ گوٚو لُکن ونو ٹر اتھ آسہِ نہٕ سندٕے کُنہِ یہِ آسہِ موضوٗع روایت پتہٕ یی وننہٕ یہِ ہسا چھُ بخاری شریٖفس اندر اسہِ نَے چھُنہٕ یہِ ونان کہِ حوالس ہیٚکہِ نہٕ غلط گٔژھِتھ حوالہٕ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ حوالس چھُنہٕ معاملہٕ کینٛہہ مگر حدیث گوٚو صحیح یُس سُہ دلٲیل چھُ دِوان ہے پھلٲنۍ عٲلمس چھُ ییٚتٮ۪ن گوٚمُت حوالہٕ غلط حوالس چھُنہٕ پرواے کینٛہہ البتہ حدیث گوٚو صحیح آسُن اگر أمۍ شخصن تہِ وَنیو حدیث صحیح پتہٕ اگر حوالہٕ آسہِ ہا غلط بہٕ تتھ مُخالفت کرٕ ہا نہٕ کینٛہہ مگر یہِ اوس ضعیٖف تہٕ کیٛاہ یہِ اوس ٹر اوے ووٚن مےٚ یِم گٔے ابوٗ ٹران یہِ اوس ٹر توے دوٚپ مےٚ ٹرس ہیٚکہِ نہٕ بخاری اندر ٲسِتھ دلیٖل نتہٕ چھُنہٕ معاملہٕ کہِ اگر کٲنٛسہِ گژھِ غلط حوالہٕ تتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ لڑٲے کینٛہہ تتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ جگڑٕ کینٛہہ
बहरहाल इंसानस पज़ यम चीज वुचन अम्मा बादु यक़ूलुल्लाहु तआला व तबारक फिल क़ुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमरूना बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अजलिल क़ुरानल अज़ीम रबी क़ुलूबिना व नूर अब्सारिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व जिलाअ अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना अल्लाहुम्मा आनिस वशतना फ़ी क़ुबूरिना अल्लाहुम्मा आतिक रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व रिक़ाब उम्महातिना व रिक़ाब इख़वानिना मिनन नार रब्बना ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक वला तुहलिकना बिअज़ाबिक वाफ़िना मिन बलाइक क़ब्ल ज़ालिक रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़अ अमराज़ना या हल्लाल मुश्किलात हल्ल कुल्ल मुश्किलातिना या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल हाज़िरीन अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल गायिबीन अल्लाहुम्मा इश्फ़िना फ़इन्नका खैरुश शाफ़िईन अल्लाहुम्मा अरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ना या हफ़ीज़ या फ़य्याज़ मिन जमीइल बलाया वल अमराज़ अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अस्लिह निसाअल मुस्लिमीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना
وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين إلهي چم ندامات تی خجالات إلهي چم ندامت تی خجالات پشیمان چو سزاوار ملامات پشیمان چو سزاوار ملامات گدا صدا بوزم کریما گدا صدا بوزم کریما مدا سوزم خداوند کریما میں چانی آشائل چھس برستا رب میں چانی آشائل چھس برستا دتم دادن دوا مشکل کروں حل دتم دادن دوا مشکل کروں حل کریمس چھاروا دک دن فقیراس کریمس چھاروا دک دن فقیراس امیرس دک دن شوبیا غریباس امیرس دک دن شوبیا غریباس سری تعریف تمہیداد بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اس کائنات ساندر نظر چھ دیون نیکیوں حکم دیون
اور منکراتو نش پٹ رٹن یہ کائنات اندر دینک اخ اہم حصہ یم تے پیغمبران اعظام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہے کرن کائنات اندر تہند مدت مقصد باعث مقصد اس یہ کائنات اندر یم دوریمک لوگ منکراتن اندر خرافاتن اندر یمن ہوک واپس یمن دمو نیکی ہوں ات معاملس اندر پرچار یلی دلائل چھ قرآن حدیث نش وچھن یمو دلائل سچ فکر ترن یہ کام چھ امتس اندر فرضیت درجہ تھاون اور ات پر چھ اجماع امت اکھ أکس رُت رُک تلقین کرن تو برائیو نش پتھ رٹن یم دونوے چیز چھ لازمی ملزوم یہ تھیزو یاد اکوئی چیز چھن لا ضروری اک چیز کرو تو بیاکھ چیز تراؤ یہ کنس دپو نماز پر رچر خیر تت یہ چیز تے ضروری امس دپو یہ کران یہ چھن ٹھیک دونوے چیز چھ لازمی ملزوم اکسی حصص پٹ یس عمل کر تم تہ کورن حق ادائیگی کے یم چھ دونوے چیز لازمی ملزوم ات پٹ چھ اجماع تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بہرحال یلی سب نظر چھتراون آز چھ واریا دنیا سندر اعتراضات کرن کیا دنیا چھ ونکن معدیت گدور دنیا چھ ولمت فتنو پنس لپیٹس اندر اور لکن چھ باسن ونکن دین بیان کرن لک برائیو نش پتھ رٹن دپن یہ گئی پریشانی ژے کیا کانس سۭتۍ یُس کرِ تہٕ تہِ کرِ تۄہہِ چھا سمجھ یِوان بہٕ کرٕ تۄہہِ آز اَمے انداز فکر تارنٕچ کوٗشش یہِ کوٗتاہ ضروٗری چھُ اتھ کۭژاہ اہمیت چھِ دیٖنس اندر یُس نہٕ یہِ کرِ تتھ کوٗتاہ وعیٖد چھُ کوٚرمُت بیان قرآن مجیدن تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آز چھ واریاہ لوک یم یہ کرن بیان دپن قرآن حض بیان کرن لا اکرہ فی الدین اے دینس اندر چھئی نہ زبردستی یمس یہ خوش گژھِ سُہ تہِ کرِ یہ چھُ اکھ بوٚڑ شبہہ یِوان لُکن اندر تراون أڑۍ چھِ ونان دپن تُہۍ کیازِ نہٕ نماز پران تِم ونان دپن قرآن چھُ دپان لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا نماز قریب مہ گژھِو کینٛہہ یہ چھُ قرآن مجیدٕچ آیت مگر سۭتۍ چھُ رۄب دپان وانتم سکارا ییٚلہِ تُہۍ شرابس نشس اندر ٲسِو بہرحال لُکھ ڈالنہٕ خٲطرٕ لُکن ہُنٛد یہ نظریہ لُکن ہُنٛد ذہن ڈالنہٕ خٲطرٕ چھِ لُکھ واریاہ دلائل قرآن مجید اندرٕے مگر ییٚلہِ حقیقت چھُ وٕچھان اتھ چھُنہٕ حقیقتس سۭتۍ دوٗر کانٛہہ بھی واسطہ آسان کینٛہہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ چھُ اکھ اہم حصہٕ دیٖنُک امیُک چھُ بیان کوٚرمُت قرآن مجیدن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز چھِ واریاہ لُکھ دپان دیٖنس اندر چھنہٕ زبردستی یِتھ پٲٹھۍ مےٚ خۄش گژھِ بہٕ گُزارٕ زندگی مےٚ چھِ شخصی آزٲدی پنٕنۍ ییٚمہِ انداز بہٕ پنُن دۄہ گُزار رات گُزار دۄہل گُزار تِتھ پٲٹھۍ گُزار تہٕ تۄہہِ کیٛاہ مےٚ سۭتۍ تۄہہِ چھا میانہِ قبرِ وسُن مگر ییٚلہِ بوزکھ سُہ قرآن مجید شخصی آزٲدی متعلق گۄڈٕ وٕچھ ژٕ دُنیٲیی قوانین ییٚتہِ چھِ گٲڑۍ چلاون وٲلۍ ییٚتٮ۪ن وۄزٕج بٔتۍ چھِ بٕتھِ کھڑا گژھان أتی چھُ رُکُن چھا رُکُن یہِ چھُنہٕ ییٚتے یوت کینٛہہ
دنیا کس یت کونس اندر گھک ات وچک سا اتک قانون اتک رولز اینڈ ریگولیشنز اور یم چھ انسانس فالو ات مرود آزاد نفر وی یم چھ شخصی آزادی ثی تیل کام ثہ وت تو ترائے اتی تو نیرہ برونٹ ثہ کیا رکن یہ اتک قوانین یہ اتک اصول یہ اتک قانون تتھی پٲٹھۍ چھُ قرآن مجیدن تہ قانون مرتب تتھی پٲٹھۍ چھِ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون مرتب کرمت امہ انداز زندگی گزارن چھ چانہ خاطر ضروری اگر ژٕ نبر بنیوک زندگی گزارن وول چون ایمان مکلیو چون اسلام مکلیو ژٕ گووُکھ اسلام نش نبر نیرن یمن خوش گژھی تہ کر قرآن مجید کرن بیان ضرب اللہ مثلا رجل فی شرکا بکرہو مثال بیان تمس شخص سن یمس شخص واریہ شریک یعنی اس واریہن ہند غلام ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون اخ واریہن ہند غلام مگر بیاکھ اکسی شخص سن غلام یمن دون چھا برابر دی رب دپن نا یمن چھن برابر دی پانوان یس واریہن ہند غلام آس بیس اکسند غلام آس انسانس پزِ زندگی گزارن تمے انداز یمی انداز امس قرآن کور بیان یمی انداز بیان کور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور رستم از بیان دبنس اے رستم بوانی سون کیا پیغام اش کائنات اندر آمد یمی موجود واللہ جاء بنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عباد اللہ اچھ لوگ کڑن بندنین غلامی منز نبر یم بناون کمسن غلام ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوش قرآن مجید کرن بیان یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی سلم قافہ یلی اسلام اسمز داخل گسیو تیلی گسیو کیا پور داخل یلی اسلام اندر داخل گسیو تیلی گسیو پور داخل مسلمانو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تو چھوا اڑسان مانن تو اڑسان نکار یہاں خوش گست تے اپناو یہاں خوش گست تراو یا اللہ دبن نحض دینس اندر چھن زیادتی امس خوش گست یہ چھن مسلمان مطلق کے یہ تمن متعلق یمن قرآن دپن اہل کتاب یہود نصارا یہ تمن متعلق آیات گمس نازل لا اکرہ فی الدین یمن دیو دلائل مگر یمن ستمن کریو یہ چیز کیا زبردستی چھانا یس مسلمان یس فرمان بردار یم اعلان کرمت کلمک امس پر چھن یہ آیت ناز میں پر خوش گستی تی کرب آزل کنسوانن دین قرآن حدیث دپن یہ پانسی گوش کر تی کریو پانون از گئی لکم دینکم ولی دین آج شو اسلام استے وننی یمن لکم دینکم ولی دین نا دین ہے اب کوئی شاعت کے الگ الگ قرآن اخ حدیث اخ یمس دلائل آسن سان دلائل برونٹ کن یمس حقیقت آس سان حقیقت برونٹ کن اور دلائل ضروری یل تہ بوزن قرآن و حدیث اتھو دلائل ژھانڈن دلائل گئی اس حدیث کر بیان اد گژھ سند برابر اد گژھ سند آسن برابر رلن با محمد الرسول اللہ اد گژھ وچھن محدثو کیا ات متعلق کورمت یس محدثو محنت کر دنیا اندر یمو کیا ات حدیثس متعلق کورمت بیان دنیا اندر محدثو تیز محنت کرمز یمو پوری یہ سند انمز برابر یہ کم راوی کس منزل سے چین آف ٹرانسمیشن یم قوم ات اندر شخص یہ ساری زندگی چھ کتابن اندر درجت ونن علم الرجال یا اسماء رجال
بہرحال آز یل کانسی ونان دپان نہ مے چھ پنن دین ژے چھی پنن دین ما چل دین چھتی یہ بیان کر نازل کر رب کائناتن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور تشریح کرس کائنات امام صلی اللہ علیہ کاش سمجھن ول بن قرآن چھ نازل گومت محمد عربی صلی اللہ علیہ پت کورس ربن بیان لتبین للناس مگر سہ کھولت کمن بیان وچھز قرآن چھ کرن اجمالن بیان اشارن تو کنائن بیان تو سمجھو تو چھو سمجھدار قرآن چھ اجمالن کرن بیان مگر امچ وضاحت چھ کس کرن قرآن مجید حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی کیا گو قرآن چھ بیان کرن دبن السارق والسارقة فاقتلوا ایدیہما فاقتلوا ایدیہما ژور مرد استن یا مستورات استن امس جو اتھ ژٹن ونیل سا عربی ڈکشنری کلیک عربی ڈکشنری چھ ونن ید پہ برابر پھیکس تام سرسی عربی ڈکشنری اندر چھ ید ونن کت پہ ید پٹن برابر یوتس تام سرسی ون کیا ژٹک سے یت چھ ونن یدی تو یت ونن یدی دچن ژٹوا کن کھوڑ ژٹو اوی کور بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ اوتیت القرآن ومثلہ ماہو میں آو قرآن نازل کرنے بے بیاک اتھیو اکھا میں قرآن نازل کرنے بے بیاک اتھیو تی کیا ہوس احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھن ڈفرنشیٹ اکھ چھ وہی خفی بیاک چھ وہی جلی اکھ چھ وہی مطلوع بیاک چھ وہی غیر مطلوع گوڑگس یہ فرق سمجھ اچھن فرق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یہ میون پیغمبر چن کلامی تو تنتان کرن یہ تنتان نازل کرس ہے ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اوے کرو نا بیان پتمس جمعہ اندر ونیو ایک لٹن عبداللہ بن مسعودن کور بیان نمن چھ اللہ تعالیٰ لعنت کرس تتمس گزرا ایک تم زنان یم بر کرن دندس یم مسک بمب کڑن نیبر یمن پہ چھ لعنت دپن یمن پہ چھ روب کرن لعنت امس آئی اخ مستورات اخ دپنس اے عبداللہ بن مسعود مے پڑھ سوری قرآن مجید اچھن قرآن مجید سمز کنے یم لفظ یہ ونان چھک یمن چھ اللہ تعالیٰ لعنت کرن اتنے چھ قرآن اندر کنے شے یم لفظ کرت بیان ژے کیاز دپت یمن چھ لعنت کرنس ربن دپنس ژے چھنہ قرآن مجید پڑھمت دپنس آ دپنس کھولاو قرآن مجید رب دپن ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا یہ دیو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ترڑ جو یمن اشتم منع کرن تم نش روزو باز یعنی یمن چھ لعنت کرمس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھ نا یہ وانا بہرحال رب دپن لتبین للناس ژٕ لکن بیان مکس اتھ ژٹو دچنا کھوڑ سوریا فیکستام ات کر وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگو دعوی محبتک پت گوس ات محبتس حقیقت آسے یہ محبتک دعوی کرن وول اچھ محبت با محمد تمے چھ دپن حدیث گو الگ تو قرآن گو الگ تمے چھ دپن حدیث گو الگ تو قرآن گو مگر سون چھ دعوی یہ چھ دہانی مبارک دشمنی اکوئی یمی دہان قرآن مجید را امی دہان درا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکریو پانے فوصل پوز محبت دعوی کرن وال کم چھ یوڑون میں یاو پتمی جمعہ سندر جبریل علیہ السلام چن کنے حدیث مبارکس اندر چن ثابت کنے حدیث مبارکس اندر چن ثابت تمو کور بیان ایک پڑھاس دادن میں پار اس کنے حدیث اندر ثابت
ون چھ نفرا اخ درامت دپان ام ہسا چھ 1000 کتاب پجمت دپان ام چھن پجمت 1000 کتاب کی مے چھ 1000 کتاب ون چھس بہ جواب پرارن مے دپ 1000 کتاب چھن پجمت ام سند آسی جواب بخاری مسلم ترمیزی ابو داود یمے کتاب آسان اتہ آسی واریاہ بڑ بڑ جلد آسان ام انمت ون جواب خاطر سہ چھ جواب ونان تمہ کتاب ہند یت 400 وری چھ گمت لیکھمتس اما 10.5 ورین کس باب دیس دلیل ات گژھِ چین آف ٹرانسمیشن آسن یمن 10.5 ورین کتہ انو ون سند کرتن سند پیش 10.5 ورین ہز سہ چھ ونان سیرت حلبیہ اندر آسو چھ یہ اونمت ام بزرگن امس ناو چھ امام حلبی رحمت اللہ یہ گزریومت ام سن متوفا 242 ہجری 242 ہجری امس متوفا ام سند حوالہ دان ام ہسا لیوکھمت نہ حدیث نہ دلیل نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داود نہ ترمیزی نہ بدل کان حدیث کتاب سیرت کتاب گواہ فکر چھ ترہن انن کے دلائل ون اگر یہ کتاب تہ صحیح مانو یہ کتاب مانو صحیح ام ہسا صحیح لیوکھمت ات اندر نیر کھلا امے کتاب ہند پیج نمبر یور گژھت 259 پیج نمبر امے کتاب ہند جلد اول یہ لیکھن ات کتاب اندر دپن میلاد منانا بدت ہے یم سن یم حوالہ دیت نیر سا اہنزے کتاب میں دپس یہ کتاب گئی پوست نیر کارڈ پیج نمبر 259 یہ لیکھن جلد اولس من پیج نمبر 259 میلاد مناون چھ بدت مان تو ون دونوے کت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اڑہان مانوس نہ ون اڑہان مانو نہ کیا کھٹا کھٹا گو آمم میٹھا میٹھا گو آمم کھٹا کھٹا گو تھو انا للہ و انا الیہ راجعون بہرحال یلی ون وضاحت وچھو وضاحت چھ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ ہسا چھ دچھن ات ژٹن بیٚیہِ حدس پٮ۪ٹھ یہ وضاحت چھنہٕ کُنے جایہِ قرآن مجیدس اندر یہ وضاحت کس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کمس صورت ژٹو یہ چھنہٕ وچھن کمس صورت ژٹو ون ات یم ژورن گر ٹھوٗل نیو ژوٗرِ أمِس تہِ ژٹوا ہاں یم پین نیو ژوٗرِ أمِس تہِ ژٹوا کمس صورت ژٹو ون ییٚلہِ حدیث کھولن دپن یم رُبع دینار 4 دینار ہیوٚر ژوٗر آسہِ کٔرمٕژ أمسٕے ژوٗرس ژٹو ات یہ چھنہٕ کُنے جایہِ لیکھِتھ کتھ منٛز قرآن مجیدس اندر کھلا تو قرآن مجید رب کرن بیان انما حرم علیکم المیتۃ ودم ولحم الخنزیر ربن ہسا چھ کورمت خود مرد حرام خود مرد چھ خون تہ چھ خنزیر ماز تہ چھ حرام مگر گاڈ چھ مرد تہ گاڈ چھ خود مرد تہ اتھ قید لگاون احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب کرن قرآن مجید اندر بیان مچ حرام کرمت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر مگر قید کرن حدیث مبارک اندر محمد رسول اللہ گاڈ چھ مرد تہ حلال ٹڈی چھ مرد تہ حلال جگر چھ خون مگر یہ چھ تو تہ حلال کلیج چھ خون یہ چھ تو تہ حلال پوچھنا کھیوان چھ خون یوت آسان یہ کیاز حلال یہ دیت حلال قرار احادیثن اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان پزِ وچھن تو پتہ اگو حوال گژھِ غلط حوال ہے غلط گژھِتھ کانٛہہ دپے یہ ہسا چھ ترمیزیس اندر حدیث مبارک سُہ آسہِ ابو داودس اندر اتھ چھُنہٕ معاملہٕ کینٛہہ بیٛاکھ گوٚو لُکن ونو ٹر ات آسہِ نہٕ سندٕے کُنہِ یہِ آسہِ موضوع روایت پتہٕ وننہٕ یہ ہسا چھُ بخاری شریفس اندر اصلی چھنہٕ یہِ ونان کہ حوالس ہیٚکہِ نہٕ غلط گٔژھِتھ حوالہٕ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ حوالہٕ چھُنہٕ معاملہٕ کینٛہہ مگر حدیث گوٚو صحیح
یہ سو دلائل چھ دیوان ہے پھلان علم چھ یتن گومت حوال غلط حوالہ سن پروائی کیا البت حدیث گو صحیح آسو اگر ام شخصن تی ونیو حدیث صحیح پتہ اگر حوالہ سے غلط بتت مخالفت کرہن کیا مگر یوز ضعیف تی کیا یوز ٹر اوائی من میں ام گئے ابو ٹران یوز ٹر توائی دوپ میں ٹرس ہیکن بخاری آنسر ایسے دلیل نچن معاملہ کہ اگر کنس گئی غلط حوال تت پر سن لڑائی کیا تت پر سن جھگڑے کیا بہرحال انسان اس پزی یم چیز وچھن یلی آز چھ نظر دیوان من مسلمانو کائنات سندر چھ رب کرن بیان ادخلو فی السلم کافا یلی اسلام سندر داخل گچھو تل گچھو پور داخل اما یہ آیت مبارکہ کر گئی نازل ات کے شان نزولت آیت مبارکاس یوس عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم دین یہودی کتاب زانن وول یہودن یون بڑ زانن وول ابھی ہوئی گو مشرب اسلام ام وش دلائل ام بوز دلائل ام وش پنن کتابن اندر اوصاف لکھت بلندی تو مقام لکھت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو ایمانن خطر تیار یہ بنیو فرما بردار یہ بنیو وفادار مگر دو چھ گزران اسلام سندر چھ زور اونٹ ماز کھنس کے مگر یہودیت سندر چھ اونٹ ماز کھن حرام تچ منائی تچ اونٹ ماز کھن امدہ دوبن اسلامس مزیشن زبردستیت بکھمن کہین اونٹ ماز میں روز ہوت پڑھتے عمل تی یت پڑھتے عمل میں روز ہوت پڑھتے عمل تی یت پڑھتے ات پڑھنا زبار یہ اتقارن اور یہ اتقارن یہ چیز دبن مال ہوت پڑھتے روزن یہ حکن تی روز تو یکن تی روز یہ کتس کالس چاہے حکن تی روزن تو یکن تی روزن یہ سن چلن انسان کو ساسن یکروئی حنیفہ مسلمہ اکی بوتے گوسن ڈبل فیسڈ آسن نا یکروئی آسن درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا بہرحال دبن بروز میں گیس ہوت پڑھتے عمل اللہ تعالیٰ کر پیغام محمد رسول اللہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمانا والو ادخلوا فی السلم کافا یعنی اسلام سندر داخل گچو تل گچو پور داخل ابن کثیر تو شرح سندر یہ کرن بیان دبن مانا گو تصدیق کریو ربست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سندر کریو تی مان عمل تو مانن یہ تمو کر بیان باقی دنیا کے لوگوں کیا کر بیان امز نیریو اور یوڑ میں تھیو پان تو یہ گسیو ہر معاملہ سندر مانن وال ربست رسول اکرم صلی اللہ علیہ اوہ جو قرآن مجید کرن بیان وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَ یلی طیب بیان کرن یہ کو ربن بیان تو یہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نشو مومنن تو نہ مومناتن اختیار روزن یہ منشن ہم پت اختیار روزن بکر پانے کا عمل اختیار چو ختم تو اچھا فکر ترانی یلی آؤ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پت ام دب نچو اختیار اگر ام پانزون اختیار والا یہ چھو یت پڑ بکر یت پڑ ام سن مکلیو ایمانی انسان اس چھن اختیار ام پتن یہ کچھ یہ قرآن مجید کرن بیان یہ مومنن تو مومناتن پیغام یہ یا سوچ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت چھن یمن اختیار روزن من کریو تی پانے فاصلہ یہ مچھ عزوی ہوتا ہے یہ برابر صحابوں پر عزتامت آیت مبارک یل تمن اوس یون پتہ اس نے تم بدل کنسن ماننے خاطر گسن تیار تم چاہے ائمہ دین اس تم چاہے بزرگان دین اس محدث اس یل تمن یوان اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم اس پنن فتوہ واپس
واپس نمبر مگر یہ آز وچھو آز یل کنس کرن قرآن بیان حدیث بیان اگر تھی مشکل گئی دپان ناز مین پیرن مون مین پیرن ناز مون ناز مین امامن چھن یہ مونمت ناز مین بزرگن چھن یہ کورمت تمس کت چھ اختیار چانس پیرس تمس کت چھ اختیار چانس درویشس تمس کت چھ اختیار چانس امامس سہ کر قرآن حدیث بدل کان چیز یہ بہ چھس بھائی یہ قرآن مجید کرن بیان تھی گھو یور گھو تھی مترو سورہ احزاب مترو تھی یہ آیت مبارکہ چھ آیت نمبر 36 رب دپن ام پتہ مومنن تو مومناتن اختیار روزن یتھی تمن یہ اذا قضى الله ورسوله امرا یل تہد حکم یہ تمام حکم چھ پتھر سہ یس آس تو سہ آس مگر اس ام پتہ دپان نہ تیل چلنا سنس باب سن چلنا کہین تیل سنس فلان صوبن چلنا کہین تیل کس مومن چھک سہ مومن سل مومناتن فرمان چھون قال اللہ وقال رسول اللہ یمن چھن ام پتن روزن اختیار کیا چھک نہیں اختیار روزن ومن یعصی اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا یسنا فرمانی کر رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سگونن گمراہی اندر مبتلا یسنا فرمان بن سگونن گمراہی اندر مبتلا تو وچھو پانے اچھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کو ورک پڑھن تورات کس ورکس چھ تعلیم دیوان دپن کیا میوٹ کلام رب نازل کرمت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مدر کلام ہم پت لوگن پڑھن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ روی مبارکس کن نظر دپنا سے عمر ودیا ودن واجنیو یا رو خراون واجنین چچینا نظر روی مبارکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی روی مبارکس نظرات روی مبارک چگم تاغیر و تبدیل رنگ مبارک چگم چینج محمد الرسول اللہ فاروق اعظم کو ورک بند پن رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبیہ میں نازوس یہ پیغام پرنک زیادہ شوق کہ میں نازوس بدل معاملہ کہ بچس رج رباسنس پیٹ بچس اللہ تعالیٰ پنن رباسن اسلام دین اس پر رج توی پنن پیغمبر مانس پر رج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازوس بدل چیز باچس تو ہی پیغمبر مانن میں نازوس موسیٰ علیہ السلام پیغمبر میں تو دل دکھان موجود پرم نکے تبنس اے عمر لو کان موسیٰ حیین اگر موسیٰ زند آسے ہاں اگر موسیٰ زند گو زند چھن اگر زند آسے ہاں میں آرا پد بنیا موسیٰ علیہ السلام مترا ونول پد کریا پن شریعت جاری یا سمانی حق مترائی حق تو سمانی حق تم سن شریعت مانی حق لزللت عن سوائی سبیل سگس حق اصلی بات نیش گمراہ سگس حق اصلی بات نیش گمراہ یہ شو پیغمبر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بہرحال آز تی پاجی مسلمانس یہ تو حکم آو قال اللہ وقال رسول اللہ مگر صحیح سندن یل سند وانن وول بیاگو چمانی کن دلیل ات پڑ یا ان دلیل بنی وکر تم نے یا سوچو یا اولی حکمت کے امتحان ہے دلیل چھن تو وچھو عقیدہ ساندر کیا چھو یل فتوائی رضویہ چھنا کڑن فتوائی رضویہ ساندر چھو تم چھن مان خطر تیار عقیدہ ستا ایمانیات ساندر خبر واحد تی تم چھن خبر واحد مان خطر تیار ہی دپن اصلی چھن خبر واحد حجت کے عقیدہ ستا ایمانیات ساندر وکن گئی دلیل دن کمیچ دلیل گئی دن یا وچنا 10.5 وری گزرن پات محمد 10.5 ورین کتانو سند سچن پائی سچن بہرحال یہ چھتوئی یہ گوس فکر تارون تائی تو گوس سمجھن بس اوہ یہ بیان کرن میں ان گوڑے توئی یک چا آز واریہ ونن
ناز دینس اندر چھن زبردستی یمس خوش گژھِ تمس چھُنہٕ مسلمانن متعلق کینٛہہ تُہۍ کٔرِو پنُن ایمان درست بیٚیہِ بوٗزِو صحیح کیٛاہ چھُ تہٕ غلط کیٛاہ چھُ تیٚلے چھُ انسان سٕنٛز عمل گژھِ قابلِ وٕچھ حظ انسان چھُ وٕنۍ پرو أسۍ جمعہ نٮ۪ماز چھِ أسۍ پرنہِ 2 رکعت آز زن پرہاو 3 رکعت ثواب کھژھا علاوٕے کھژھا نا 1 رکعت پرہاو علاوٕے کھژھا نا ثوابٕے کتہِ کھژِ ثواب یہِ چھُ گۄناہ یہِ مۄکلے نٮ۪مازٕے اگر سجدے سہو کوٚر نہٕ کینٛہہ یہِ مۄکلے نٮ۪مازٕے مۄکلے نا رکوع کرو وُنۍ ییٚکیٛاہ چھُ جمعہ نٮ۪ماز وُنۍ پرن بہٕ دپہٕ مولوی صٲبس آز پرزِ رکوعس اندر ژٕ سورہ یاسین سجدس اندر پرزِ سورہ رحمان قرآنٕے اوس نا ثوابٕے اوس اگر پرہاوس نا دپان نہ حظ نٮ۪مازٕے وسہِ نہٕ نکھٕ کیٛازِ وسہِ نہٕ نکھٕ مے قرآنِ مجیٖد پوٚر رکوعس اندر پرُن سورہ یاسین غلط کوٚر نا سجدس اندر پرُن سورہ رحمان غلط کوٚر نا قرآنٕے اوس دپان نہ حظ یہِ وسہِ نہٕ نٮ۪مازٕے نکھٕ کیٛازِ وسہِ نہٕ یہِ نہ حظ ہیٚچھنٲے نہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نہ تی چھِ أسۍ ونان ژٕ چھُکھ دپان ہوٚت تہِ نہ حظ وۄنۍ حظ قرآنٕے پوٚرُکھ نہ حظ أسۍ کیٛاہ چھِ وۄنۍ ژوٗرمہِ دۄہ کیٛاہ کَران أسۍ حظ قرآنٕے پران أسۍ چھِ دپان یہِ کوٚر نہٕ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ أسۍ کیٛاہ پھلٲنۍ دۄہ کران أسۍ تے پران درودٕے پران سلامٕے پران أسۍ کیٛاہ غلط چھِ کران اتھ چھنہٕ دلیٖلٕے ازرویہِ قرآن تہٕ ازرویہِ تیٚلہِ کیٛاہ کریو رکوعس اندر پرہاو سورہ رحمان یہِ کیٛاہ گۄناہ اوسا یہِ اوس نہٕ گۄناہ تیٚلہِ مگر دلیٖل چھِ تی یہ دلیل آسہِ درامٕژ الزبانِ درپیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کرن بیان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا مومنن ییٚلہِ بیان کرنہٕ یِوان یہِ چھُ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِہُنٛد چھُ اکوے کلام آسان تِم چھِ دپان اَسہِ بوٗز تہٕ أسۍ کرو اطاعت تِم چھِنہٕ قۄدٕ کڑان نہ 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 تِم چھِنہٕ اورٕ واپس دلٲیل دِوان کینٛہہ تِمن ییٚلہِ قرآن و حدیث برونٛٹھ کُن واتان تِم چھِ بنان عملاون وٲلۍ تِم چھِ بنان فرمان بردار مسلمان نوجوانو ییٚلہِ ژےٚ آز تی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ بنزِ مانن وول سُہ بنزِ نہٕ تراون وول دلائل چھِ یِمے قرآن مجید بیان کرن دپان ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر تۄہہِ اندر گٔژھ جماعت آسٕنۍ یِم لُکن روزن بار بار دِوان حُکم نیٖکیو تہٕ بُرٲیو نِش روزن پتھ رٹان میانیو بایو غور کٔرۍزیو اکوے چیٖز چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یِم چھِ دۄنوَے چیٖز ضروٗری ییٚتہِ أسۍ نٮ۪مازِ ہُنٛد کرو لُکن تلقیٖن ییٚتہِ أسۍ روزن ہُنٛد کرو تلقیٖن حیوٗ کرو تلقیٖن تتہِ آسو بدعاتن تہٕ خرافاتن رسوٗماتن شرکیاتن متعلق تہِ کتھ کران آسو اتھ متعلق تہِ منکراتو نِش آسو لُکھ رُکاوان یم چھِ دۄنوَے چیٖز کٔرۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہٕ یہِ کرکھ وۄنۍ چھُکھ نہٕ ژٕ دپان نہ حظ یِمہٕ کٔرِو ہے یِتھ پٲٹھۍ چھِ پرابلم اگر کٲنٛسہِ وَنو مکر شریف ہے مکر بدعت مکر کمہِ سۭتۍ گژھان لڑٲے یہ حظ کرو بند یہ چپٹر صرف دپو نمازٕے یوت پر بوز بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم اگر نہٕ تُہۍ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کوٚر دۄنوَے چیٖز اگر نہٕ یہِ کوٚر تُہۍ بٔنِو دعا کرن وٲلۍ مگر تُہُنٛد دعا کرِ نہٕ قبوٗلٕے پروردگار تُہۍ بٔنِو منگن وٲلۍ مگر تُہنٛدِس منگنس لاگہِ نہٕ اجابتٕے پروردگار یہ کُس بیان کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ بٔنِو رۄبس زارٕ پار کرن وٲلۍ مگر تُہنٛدِس زارٕ پارس لاگہِ نہٕ شوٗبٕے پروردگار یوٚتن تام نہٕ تُہۍ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بٔنِو کرن وٲلۍ اوے چھُ خالد صٲب کران بیان خالد صٲب کٲشِر پٲٹھۍ سمجھ دپان مسلمانا نبی سُنٛد بن فِدایی
مسلمان نبی سند بن فدائی نبی پت فدا ساری جوانی دنیا کے لوگ کیا کر دنیا کے لوگ کیا ہیکن کرت کہاں ہیکن کیا کرت کہاں ہیکن تکلیف تو نقصان واتن یہ سوری دردست حضرت اللہ نبی پت فدا ساری جوانی کیا جی لکن در لکن کیت ژور ہوکژی شک سارنا آمت کنتم خیر امت اخرجت اد ژٕ بیوٗٹھُکھ لیف ؤلِتھ ژٕ بیوٗٹھُکھ لیف ؤلِتھ ژےٚ چھے نہٕ پَیی مےٚ کیٛاہ چھُ دیٖنس سۭتۍ کَرُن تہٕ مےٚ کیٛاہ کوٚر بما روٗدُس غٲفِل دیٖنہٕ نِش بما روٗدُس اسلام نِش غٲفِل مےٚ ما توٚگ صرف ساینسٕے یوت پَرُن انگلشٕے یوت پَرُن اردوٗ یوت پَرُن مےٚ ما توٚگ نہٕ پَرنُے قرآنِ مجیٖد مےٚ ما توٚگ نہٕ پَرنُے حدیٖث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ اوسُکھ ژاران آمُت دوٚپُن لُکن در لُکن کیُت ژور ہوکژٕے ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن لُکن دِکھ نا پایا میں مصطفی اگر ژےٚ کائناتس اندر کامیاب چھُے گژھُن تیٚلہِ دِ کائنات کٮ۪ن لُکن پیغام یُس پیغام دیُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ چھُے دیُن عالمس درس حقیقت مگر کرن چھُکھ عالمچہِ کۭژاہ گدٲیی ژےٚ اوسُے لُکن پیغام دیُن ژےٚ اوسُے لُکن درس دیُن رُژرُک خٲرُک مگر ژےٚ لٲجِتھ عالمٕچ غۄلٲمی ژےٚ روٗزُس دولتُک غۄلام ژٕ روٗدُکھ مادیتُک غۄلام مگر ژےٚ اوسُے لُکن دیُت سُہ پیغام یُس پیغام ژےٚ نِش ترٛوو امانت امانت دار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھُ قرآنِ مجید کرن بیان دپن ژٕ بن لُکن رٕژرٕچ دعوت دِنہٕ وول بُرٲیِو نِش بن لُکھ پتھ رٹن وول کٲنٛسہِ دلیٖل ونن وٲلۍ سٕنٛز دلیٖل مٲنۍزِ نہٕ توٚتن تانۍ یوٚتن تانۍ نہٕ دلیٖل آسہِ رلان از دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ کائنات اندر چھُ معصومن الخطا ذات سُہ گوٚو کائناتُک امام صلی اللہ علیہ وسلم اوے اوس امام مالک رحمت اللہ علیہ تتی دِوان درس تٔتھۍ جایہِ نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ تٔتھۍ جایہِ ییٚتٮ۪ن درس اوس دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یلی پنہ طالب علم سا کرن بیان حدیث یہ دپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس بیان کر قال هذا صاحب القبر امس قبر مبارک روزہ اقدس نزدیک محمد رسول اللہ یہ لکن دپان پنن طالب علم کرن بیان اے میانو شاگردو قال هذا صاحب القبر یم قبر وول فرمو یعنی محمد پتہ اوسُکھ دِوان درس پتہ اوسُکھ ونان کل قول یؤخذ او یرد الا هذا صاحب القبر تُہۍ ہیٚکِو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام رٔٹِتھ تہِ تہٕ ترٛٲیِتھ تہِ تُہۍ ہیٚکِو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد کلامس تھپھ تہِ کٔرِتھ تہٕ یلہٕ تہِ ژھٕنِتھ مگر الا هذا صاحب القبر مگر ییٚمِس قبرِ وٲلۍ سُنٛد نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ رٹنٕے یوت یہِ کلام ہیٚکِو نہٕ ترٛٲیِتھٕے چھےٚ فِکرِ تر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کرن بیان دپن اترکو قولی بخبر المصطفیٰ میون کلام ٲسۍزیو تتٮ۪ن تراون ییٚلہِ کلامی محمد رسول اللہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ چھے کران سخت الفاظ بیان دپان وضربو قولی بہاین میون کلام ٲسۍزیو لبہِ ٹھاسان ییٚلہِ بیٚیہِ سایڈٕ آسِوٕ کلام یِوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
تمو چھ پنن پان کورمت بریو ذمہ تمو چھ ون تھومت پنن مانن والن تمو تکیدن یل ونن وول کریو بیان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتن من زوادس رسول اللہ تتن تھزون لڑائی تتن بنائزون جھگڑ بہرحال لکن چیوئی دعوت دن تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اوئی کرک بیان من را منکم منکرن فلیغیر بیدی یل سے منکر آسک وچھن برائی آسک وچھن شرک آسک وچھن مومنس مسلمان گس شرک گسن برداشت قطعی طور نہ واللہ کت پڑ گیس برداشت یل شرک گو برداشت محمد اما تمن کت پٹ پیچو مکہ کت پٹ پیتراو کت پٹ ہاس مکہ کت پٹ ترو نبی رحمتن صلی اللہ علیہ لڑائی سا کیا حکمران بنائیو حکمرانی پٹ سا لڑائی نماز پڑھیو ات پٹ سا لڑائی نا 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 کوڑی ماریو ات پٹ سا لڑائی نا یہ تیس نا لڑائی کیا گوڑنیش لڑائی اس لا الہ گوڑنیش لڑائی اس یمیم خانہ کعبہ سندر 360 پوچھ انسانیوک نیابر صرف چکن وحدہ لا شریک اکوئی چھے عبادت اسلائی باقی میں کریو کانسے برونٹ کے نہ ات کھاڑا نہ سجد نہ مانگن تم کیا اس وانا لیقربون الى اللہ ظلفہ اس نے چھنی میں عبادت کرن کے یم چھائس ربس کرن کیا قریب سورج زمر مصرائیو اس کا چھے بائی میں چھائس ربس قریب کرن لڑائی اس یہ تھی لڑائی اس نے بدل کیا لڑائی اس انی عبود اللہ وجتنب الطاغوت عبادت رب سوز باقی سنو سوری اللہ باقی شن کہ معبود برحق باقی شن کہ دنوال تو ننوال ات پٹ پہ مقتراون محمد عربی صلی اللہ علیہ صحابان پہ بلال اس کرن بیان احدن 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 کن تو کن وحدہ اللہ شدیق تمیس پہ یہ ماز سوری پگلت کت پٹ تنگلن پٹ وجہ کیا ہو سوز دبن کن چو وحدہ اللہ شدیق پروردگار لڑائی اس نے بدل کان ان سے شاخاسی تجاز بدل کان روپی لڑائی دولت لڑائی ظاہر لڑائی اس یہ کن چو وحدہ لا شریک پروردگار شرک گس نے برداشت گسن بدعات گس نے برداشت گسن خرافات گس نے برداشت گسن آج چوئن نو وبا اگو شرک یہ چھو پیکس پر بدعات دائمی سائیڈ سال زار سانن جوانن زار ارچ تاس پڑھن گیندن منچ شنگل پاری کر ڈریم علیمن لاغن ارچ وین بانٹن گیندن بانٹ زارا گیندن ہاں منچ باسن اچھ ثوابہ کماؤن منتن آوئی ایت حالتا سندر موت سے کیا کرے اور سے کیا کرے کہ اگر سے ڈریم علیمن لاغن پلیر سے چل لگی مت ڈریم علیمنس چچی لوگ مت زار ات حالتا سندر آوئی چھ موت سے کیا کرے چاوئی زار پتن گیندن آوئی چھ موت سے کیا جواب دے انما العامال بالخواتم عملن یون دار مدار چھ کت پٹ یت پٹ سے اختتام گوئی چھ گوئی زارس پٹ اختتام مکلیو چون ایمان سچک زارس پٹ ہی سو وقتک زارس پٹ ہی زار گیندن پانن پان بچاو جوان یہ چیز سدور یہ چاز پرد دو اڑچ ہارٹ اٹیک اڑچ ایکسیڈنٹ اڑچ کپرتن فکریشن تارن کپور شمال کلمت علیہ السلام بچاو پانن پان مگر پانن جوانی زائی مگر زارس اندر مبتلا مگر سیمن رسوماتن اندر مبتلا بچاو پانن پان البت مومن نشن یم چیز برداشت گسن اوی کور قرآن بیان من را منکم منکرن فلیغیر بیدی رکاو ات سچ اگر سے طاقت چھی رکاو ات سچ اگر نہ ات سچ چھی طاقت شنگل پور کے ناراض گژھو اگر نہ ات سچ تل رکا توتہ زبانی کر استعمال زبانے ربن چھ دژمژ دپس یس یہ ونان چھ یہ شرک یہ پران چھ یہ شرک ات چھ اور دپان آز مولوی صاحب کتھ آسہِ اور سازن زن آز بلائی پڑ آز گژھِ پریشانی کر آز بندٕے موانٕے ات شرکس خلاف کیازِ ہٮ۪کو نہٕ کتھ کٔرِتھ توتہِ چھُ ربن زبان دِژمٕژ دپو توتہِ چھُ شرک ژٕ چھُکھ یِم کلام پران یِم چھی شرکیہ کلام یمن توتہِ ہٮ۪کو نہ ؤنِتھ زبٲنۍ سۭتۍ اگر نہ وۄنۍ ییٖژاہ تہِ چھِ استطاعت فبِ قلبی تیٚلہِ تھاو دِلس اندر نفرت تیٚلہِ تھاو دِلس اندر کۭژاہ نفرت تہِ چھِ أسۍ وٕچھان نفرت کۭژاہ اَسہِ چھُ سورُے کینٛہہ اِکے وٹ وۄنۍ کۄس نفرت چھِ اَسہِ نفرت تہِ چھنہٕ اَمِچ أسۍ چھِ رلیمٕتۍ اَسہِ چھِ اِکے وٹ گٔمٕتۍ اَوَے چھُنہٕ اَسہِ وۄنۍ برداش گژھان شرکٕچ مُخالفت مسجد بنایہِ اَسہِ الگ یہ گئی اہل حدیث مسجد یہ گئی بیاکھ مسجد یہ بنایہِ اَسہِ الگ مگر ییٚتہِ چھُ وۄنۍ تی یہِ کیاہ چھُ اَسہِ روٗز نہٕ فرقا زیادٕ وۄنۍ یُس آز چھُ توحیٖد پران سُہ چھُ کھران لُکن تہِ دپان نہ حظ یہ کیا توحید پڑھنا اسے گئے وۄنۍ یوٗت کال مسجد بنے وۄنۍ مہٕ پٔرِو توحید وۄنۍ مہٕ ؤنِو بدعاتن خلاف بہرحال ربس کرو دعا پروردگار عالمین وننس بوزنس سۭتۍ عمل کرنُک توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین